මන පෙන්눔 කරන උඩුගුවනේ සිට තැකුම් කළ සුන්දර දර්ශනයක් ලබා දෙනවා සෑහෙන පිරිසක් මෙම තරඟය නරඹමින් ඔබට අවකාශය උදා වී තිබෙන උඩුගුවනේ සිට දර්ශනීය ඡායාරූප ප්‍රතිඵල විඳීමට LK ස්ටුඩියෝ සමග දවස් 3ක් පුරා මෙම මාදම්පේ සියලුම තැන උඩුගුවනේ සිට දර්ශනීය මේ මාදම්ප ප්‍රාදේශීය කියන්නේ අසි විශිෂ්ට දර්ශනීය සෝපාදාමේ දායාදයක් කිව්වොත් මා නිවැරදි මම අවස්ථාව ලෝකවාසී සියලු දෙනාටම උදා කර දුන්නා මේ LK ස්ටුඩියෝ ආයතනයේ ඡායාරූප වලින් මනා පෙන්눔 කරනවා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ඡායාරූප ගත කරන්නාගේ ප්‍රවේශයයි මේ LK ස්ටුඩියෝ විශිෂ්ට ගණේ ගුවන් ගත කරමින් ඩ්‍රෝන යාත්‍රාවලින් සෑහෙන ඡායාරූප ගොඩක් ලබා දුන්නා. ඔව් දිරිමත් කිරීමට ක්‍රීඩකයන් දිරිමත් කිරීමට සමරු ඡායාරූප ටිකක් ලබා ගැනීමෙන් අවසන් මහා තරඟයට පෙර දැන් ක්‍රීඩා පිටියේ වර්ණවත් වරනවා මේ විදුලි ආලෝකයේ මැත්තේ මේ අල්මිස්බා ක්‍රීඩා පිටිය දාබර ක්‍රීඩාලෝලි අසන්නනි බලමු අවසන් මහා තරඟේ කවුරු දිනයිද අපේ අනුග්‍රහ බාතුන් සියලු දෙනාම ද ක්‍රීඩා පිටියේ ඇතුලේ ක්‍රීඩකයන් දිරිගමත් කිරීම සඳහා කණ්ඩායම් දෙකක් එකතුව ඡායාරූප ගනිමින් අවසන් මහා තරඟයට දොරටුව විවෘත කිරීමේ වෑයමේ නිරත වී සිටිනවා දාවර ක්‍රීඩාලෝලි අසන්නනි පිවිසෙන්න මෙම අවසන් මහා තරඟයේ දර්ශනීය සුන්දර අවස්ථාව අත්විඳී ගැනීම සඳහා LK ස්ටුඩියෝ YouTube සහ Facebook පිටුවේ හරහා ලෝකෙ සිට නැරඹීමට පැමිණෙන්න සජීවීව එන්න ඔබේ YouTube නාලිකාවේ පැමිණෙන්න මේ LK YouTube නාලිකාව සමග අවසන් මහා තරඟයේ විශිෂ්ටාත්මක සජීවීකරණයේ ප්‍රමුඛයව නැරඹීමට ළඟ සිටමින් උඩු ගුවනේ ඩ්‍රෝන යාත්‍රා විශිෂ්ට ආකාරයෙන් ඡායාරූප ලබා දෙමින් මේ මාදම්ප ප්‍රාදේශීය තිබූ සෝබාදායම අසිරිය සෝබාදායම වින්දන ලෝකටම උදා කරලා දුන්නා මේ LK ආයතනයේ ස්ටුඩියෝවේ ඩ්‍රෝන යාත්‍රා කිව්වොත් මා නිවැරදි අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරගතුයි ඔව් නැවතත් ඔබ දර්ශන පෙළ දකිනවා ඇති ලෝකයේ සිට උඩු ගුවනේ විශිෂ්ට ගණේ දර්ශන පෙළක් ෆ්‍රීඩම් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් ක්‍රීඩා සමාජයේ කට්ටියත් ඔව් එවර ඩ්‍රෝන යාත්‍රා දර්ශන සමීප කරමින් තවත් පහසුකමක් අපිට ලබා දෙනවා LK ස්ටුඩියෝ ආයතනයේ ප්‍රධානියා අන්නකි සහයක් ලබා දෙනවා දර්ශන රූපරාමු ලබා ගැනීමට ෆ්‍රීඩම් ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා පිටියේ වාර්තා කරන්න ෆ්‍රීඩම් ක්‍රීඩා සමාජයේ සමාජිකයන් සමා වෙන්න විශිෂ්ට දර්ශනයක් එවර ඩ්‍රෝන යාත්‍රාවලින් ලබා දෙනවා අවසන් අධීරයටයි පැමිණී තිබෙන්නේ අවසන් මහා තරඟයේ සජීවීකරණයේ ප්‍රමුඛයා LK ස්ටුඩියෝ ඔව් එදල ජිනිකලි සංදර්ශනය පටන් ගන්න තිබෙනවා මෙම ක්‍රීඩා පිටියේ ඔව් සම්භාවික අවුතන් දැන් ක්‍රීඩකයන් දිරිමත් කිරීමට අත්කොටස නාරදයට ලබා දෙන්න සෑහෙන පිරිසක් පැමිණී සිටිනවා අපේ ආරාධනය මත ක්‍රීඩකයන් දිරිමත් කිරීම සඳහා මේ MCSL අවසන් මහා තරඟයේ දවස් 3ක මහන්සියේ ප්‍රතිඵල අත්විඳීමටයි ඒ සියලු දෙනාම සූදානම් වෙන්නේ සජීවී රූපරාමු සජීවීකරණයේ විශිෂ්ට පටිගත කිරීමක් එවර මහඟු අත්දැකීමක් විශාල අත්දැකීමක් මේ අවස්ථාවේදී මේ මල්මිස්වා ක්‍රීඩා පිටියේ විදුලි ආලෝකයෙන් මතින් වර්ණවත් වෙන දාබර ක්‍රීඩාලෝලි හිතවතනි ලෝකවාසී ජනතාවනි මාදම්ප ප්‍රාදේශයේ
රමණීය ක්‍රීඩා පිටියයි මේ අල්මිස්බා ක්‍රීඩා පිටියේ පිටිකරුවන්ගේ පාරාදීසය මම අනගිය අවස්ථාවට සහභාගී වූ සියලුම ආරාධිත අමුත්තන්ට අපේ ස්තුතිය සහ කෘතඥතාවය පුද කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඔව් අවසන් මහ තරගය හැකි විකසින් ආරම්භ කරන්න. மழை பெய்ய முன்னுக்கு கொஞ்சம் விரைவாக செய்யுங்க எல்லாத்தையும். மழை பெய்ய முன்னுக்கு මතක් කළ යුතුයි ඊයේ අයපත් කාලගුණේ තත්වෙන් මෙම තරඟාලිවට සම්පූර්ණම බාධාවක් ඇතිවීමට තිබුව අවස්ථාව මගහරගත් අපේ සියලු දෙනාම එකට එක්වී රොඳ බැදගෙන මෙම පිටිය සකස් කර දීපු ආකාරයේ අපේ එකමුතු භාවයේ මන ලෝකෙට පෙන්눔 කර අවස්ථාව ජාබර ක්‍රීඩාවලින් ඊයේ මධ්‍යම රැ වෙනකොට මෙම ක්‍රීඩා පිටිය නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට සම්බන්ධ වූ සියලු දෙනාටම අපේ කෘතඥතාවය පුද කරනවා. Check. अरे फाइनल में तेरे साउंड का फुल में चल डाउन हो जाएगा
ඔව් මේකෙන් ඉවරයි මේක. නෑ නෑ. අවසන් මහ තරඟේ අවසන් මහ තරඟේ 2026 අල්මිස් බාපිටියේ අවසන් මහ තරඟය සඳහා තරඟ වෙදීමට කුසලානේ සතු කර ගැනීමේ අවස්ථාවේ අවසන අධීරයටයි පැමිණි තිබෙන්නේ කැවිල්ටන් කණ්ඩායම සහ ලෙගසි කණ්ඩායම අතරේ අවසන් මහ තරඟය තව ස්වල්ප මොහොතකින් ඔබට නැරඹීමට අවකාශය උදා වෙනවා මෙම ක්‍රීඩා පිටියේ. අපේ ලෝකවාසී හිතෝතනේ ක්‍රීඩා සමාජයේ ප්‍රමුඛයා විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයන් රාජ්‍යයක් සිටින කැමිල්ටන් කණ්ඩායම අවසන් මහ තරඟය සඳහා සුදුසුකම් ලබාගත් 2003 ඕ ලෙවල් බැච් කැමිල්ටන් කණ්ඩායම මතක් කර යුතුයි. ඒ වගේම ලෙගසි කණ්ඩායම ලාභාදිත කණ්ඩායමත් අවසන් මහ තරඟ MCSL කණ්ඩායමේ අවසන් මහ තරඟ මා සමග එකතු වෙන විස්තර විචාර නියැලීම සඳහා මා හිතවත් ආතිෆ් මහතා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. එතුමා මෙම දර්ශන රූප රාමු සජීව ලෝකයට අවකාශය උදා කර දීමේ අතුවල් බැඳ ගැනීම අවස්ථාවට ආවත් පිළිගන්නවා ආතිෆ් මහතාව. බලමු කැමිල්ටන් කණ්ඩායම කාසිය වාසිය දිනාගෙන ප්‍රථමයෙන් පන්දු රැකීමට තීරණය කර තිබෙන්නේ. ආතිෆ් ඒ ඥානාන්තික ක්‍රීඩා විලාසයක් වෙයිද? බෙහෙම ස්තුතියි නිෆ්රාස් මහතා. අපි සූදානම් 2026 අල්මිස්බා මහා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගණයේදී මේ අවසන් මහා තරඟය ආරම්භ කරන්නට සියලු වැඩ කටයුතු මේ වන විටත් අවසానයි. කණ්ඩායම් දෙකක් කරට කර තරඟ වදින අවසන් මහා රාත්‍රියයි මේ අපි ආරම්භ කරන්නට සූදානම් වන්නේ. තවත් ස්වල්ප මොහොතකින් මේ අල්මිස්බා මහා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගණය අතුරු සිදුරු නැතුව පිරි හමාරයි. එසේනම් අප සූදානම් මේ කල එලි මංගල්‍ය මේ අල්මිස්බා මාදම්පේ ක්‍රීඩාංගණයේදී තවත් ස්වල්ප මොහොතකින් ආරම්භ කරන්නට මේ ලෝකවාසී සියලුම දෙනාට YouTube මාධ්‍ය ජාලය හරහා මේ සියල්ල සජීවීව නැරඹීමේ හැකියාව අපි ඔවුන්ට ලබා දී තිබෙනවා. එසේනම් විශ්වාසයේ එක කිරුලක් වෙනුවෙන් කණ්ඩායම් රාශියක් සිහින දැකූ මාදම්පේ අල්මිස්බා මහාවිද්‍යාලයේ ආදිශිෂ සංග්‍රාමයේ අවසන් මහා ගැටුම ආරම්භ කිරීමටයි මේ සූදානම. විනිසුරු දෙපළ තරඟය හැකි විකසින් පවත්වන්න නැවත වර්ෂාව ඇතිවෙන්න කලින් කාර්නික ඉල්ලනවා. විශේෂයෙන් මතක් කරන්නට ඕන වේලාව රාත්‍රී 10 පසුවී විනාඩි 20යි. තවත් රාත්‍රිය එන්නම ළඟා වෙමින් පවතින නිසා අපි සූදානම් තවත් ස්වල්ප මොහොතකින් මේ අවසන් මහා සටන ආරම්භ කරන්නට. ඔබට පේනවා හිතවතුනි ප්‍රේක්ෂකයනි මේ වන විටත් මාදම්පේ අල්මිස්බා ක්‍රීඩාංගණය අතුරු සිදුරු නැතුව පිරි අවසන් විශාල ජනකායක් මේ කිරුළ පළඳින කණ්ඩායම විරුවෙන් ඔවුන්ගේ සහයෝගය දක්වන්නට මේ මොහොතේදී මේ ක්‍රීඩාංගණයට වාර්තා කර තිබෙනවා. ඒ නිසා මාස ගණනාවක ක්‍රියාවක ප්‍රතිඵලයක් අවසන් මහා රාත්‍රියේ එක් ගැටුමක් මේ කිරුළ හිමිකම් දරන කණ්ඩායම කවුරුන් වේවිද? කැමිල්ටන් කණ්ඩායමද එසේත් නොමැතිනම් වින්ටේජ් කණ්ඩායමද කියා අපි බලා සිටිමු. එසේනම් මේ සූදානම මේ අවසන් මහා තරඟයේ අවසන් ගැටුම ආරම්භ කිරීමට ඒ අවසරය ලබා දෙන්නට ප්‍රධාන විනිසුරුකරුවන් දෙපළට නිෆ්රාසයි ස්තුතියි. නැවත වශයෙන්ම නියත වශයෙන් මෙන්න තරඟ සංවිධානයේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ ආතිෆ් මේ පෙරණිය ආදි ශිෂ්‍යයන් එක එක පන්ති වලින් එක් කරගෙනමින් එම අල්මිස්බා පාසලේ අධ්‍යාපන දියුණුව ඒ වගේම ක්‍රීඩා දියුණුව සෑහෙන වැඩ කොටස් රාශියක් ඉටු කිරීමේ අරමුණෙන් එකතු කරගත් මාස 3ක ප්‍රතිඵලයයි මේ අපි අත්දැකීම් විඳීමට
සූදානම් වෙන්නේ අවසාන රාත්‍රියේ අවසාන මහතරංගයේ මල්විස් බා ක්‍රීඩා පිටියේ විදුලි ආලෝකයේ මතෙන් බබලවමින් රමණීය සුන්දර දර්ශනයක් මේ මල්විස් බා පිටියේ දැන් අපිට ලබා දෙනවා දාපර ක්‍රීඩාලුලා සම්මනි. Rise with fearless hearts. Together we will never fall apart. MCSL forever stands. Pride and glory in our hands. All boys roaring side by side. For our school, for our pride. Every boundary, every cheer echoes through the passing years. From the classrooms to the ground, down this bar spirit all around. The green field shines beneath the light. Warriors ready for the fight. Not for fame, not for gold, but for the stories yet untold. When එසේනම් අවසන් මහා තරඟයේ අවසන් පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක අවසන් මහා තරඟයේ පළමු පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් නියාස් තමාගේ සීමාවේ සිට ප්‍රධාන විනිසුරුකරුවන් පසුකොට කෙමෙන් ඉෂාක් වමතින් වේගවත් පිටාසරණ ක්‍රීඩකයා ආදිෆ් එවරයෝ ලකුණක් ලබා ගන්නවා. වයි පන්දුවක් විය යුතු නියත වශයෙන්ම. බලමු ප්‍රධාන විනිසුරුගේ සංඥාව. නියත වශයෙන්ම වයි පන්දුව ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට අතිරේක ලකුණක් ලබා දුන්නා ආදිෆ්. අනිවාර්යයෙන්ම පළවන පන්දුවෙම යම්කිසි පීඩනයක් තිබුණා. පළවන පන්දුවෙම ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නට ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම මේ වන විටත් දායකත්වය ලබා දී තිබෙනවා. ඉතින් බලා සිටිමු කුමක් වෙයිද කියලා. නැවතත් සූදානම් නියාස් තමාගේ සීමාවේ සිට ඔහුගේ පළමු පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට. නැවත දෙවන ප්‍රධාන විනිසුරු පසඳු පානි කරමින් උඩ ඉහළින්ම ඇදී ගිය පන්දුව පිටේ මැද වැදී පන්දුව කීඩකයාගේ හිසට ඉහළින්ම ගමන් කරේ. ඥානාධික පන්දු විලාසයක් කෙවර. දක්ෂ පන්දු යැවීමක් පිටියේ කරුවා අසරණ වුණා කිව්වොත් මා නිවැරදි. හන්ද මන්ද වුණා. බලමු. නැවතත් පන්දු යවන්න නියාස්. ඒවර උඩ පන්දුවක් නියත වශයෙන්ම දැවී යාමක් විය යුතුද? ක්‍රීඩා පිටියේ නිවතලා යාපි අල්මිස් බා ක්‍රීඩා පිටියේ නීති විරෝධී ක්‍රීඩා විලාසයක් කෙවර නීතියට පටයනි පන්දු පාරක් දැවියන ප්‍රථම කඩුල්ලේ පිටවෙනවා ලෙගසි කණ්ඩායමේ දාවන ක්‍රීඩාවල යසන්නේ අවසන් මහතරංගේ ප්‍රථම කඩුල්ලයි ගෙවියේ ලකුණු දෙකයි කඩලු එකයි. අවසන් මහා තරගය එන්න උණුසුම්. වාදී අපි මතක් කරන්න ඕන මේ ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ ප්‍රබල කණ්ඩායම. අවසන් මහතරංගයට සුදුසුකම් ලබා ගන්නට පෙර අවසන් පන්දු 4 තුළ 23ක් ලබාගත තිබූ අවස්ථාව Taman සතු කරගත්තා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ කණ්ඩායම් දෙකම ප්‍රබල කණ්ඩායමක් බවට තමයි පත් වෙලා තිබුණේ. ඉතින් අවාසනාවක ඒ කුඩා කණ්ඩායම පරාජයට පත්වීමට සිදු වුණා. නියත වශයෙන්ම බලමු. නැවතත් පන්දු වේම සඳහා නියාස් Tamanගේ තුමාව සිට දිවන ප්‍රධාන විනිසුරු පසු කරමින් හොඳ පන්දුවක් කවර. පැයට කිලෝමීටර් 155ක පමණ වේගයක් 60වන් වෙනවා මේ දන්ත සටහනේ. ආතිෆ් ඔව් පැයට කිලෝමීටර් 155ක වේගයක් ඒ පන්දුව තුල තිබුණා කිව්වොත් මා නිවැරදි. නමුත් පිටි කරුවායේ මොහොතේදී අසාර්ථකත්වයටපත් වුණා. නැවතත් සූදානම් නියාස් තමාගේ සීමාවේ සිට තමාගේ පන්දු ක්‍රියාත්මක කිරීමට කුමක් වේවිද බලා සිටිමු. එවරත් අසාර්ථකයි පිටි කරුවා. කිසිම සමාවක් නැහැ පිටි කරුවාට ලකුණක් ලබා ගන්නට නිෆ්‍රසේ. ඔව් ඥානාන්තික පන්දු වාරයක් අවසන් මහා තරඟයේ ප්‍රථම පන්දු වාරේ Tamanගේ කණ්ඩායමට විශිෂ්ට ආකාරයෙන් පන්දුව යොමු කරමින් ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට ප්‍රබල තර්ජනයක් ලබා දෙනවා. පන්දු වාර එකක් අවසානයේදී ලකුණු දෙකයි කඩලු එකක් ලබා ගන්නට සමත් වෙනවා හැමිල්ටන් කණ්ඩායම. ඉතින් බලා සිටිමු මේ අවසන් මහා තරගය එන්නම තවත් උණුසුම් විය යුතුමයි. අපි බලා සිටිමු දෙවන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සර්ජුන් සූදානම්. ඔව් සෑහෙන පිරිසක් ආතිෆ් අපහා එක් වී තිබෙනවා ලෝකයේ සිට සෑම කොනකම සිට මෙම සජීවී රූප රාමුව නරඹමින් අපිට කොමන්ට් කරමින් ඉන්නවා. හොඳ රූප රාමු බලක් ලබා දෙනවා කියලා අපේ LK ස්ටුඩියෝ ආයතනයේ. විශේෂයෙන්ම මේ මාධ්‍යකරණයේ නිරත වෙන ආයතනයටත් අපි බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට මේ නිවැරදි දසුන් නියමිත ආකාරයෙන්ම ලබා දෙන්නා වූ සහයෝගයට නැවත සූදානම් සර්ජුන්. ඒසාගේ බන්දු පහර ඉහළින් ඇදී යනවා රැක ගැනීමට කියාවක් නැහැ ක්‍රීඩා පිට නිවතටයි ප්‍රබල කඩුල්ලක් ලබා දුන්නා ප්‍රතිවාදී කැමිල්ටන් කණ්ඩායමට. මෙම තරඟාවලියේ සිටි ප්‍රබලම ක්‍රීඩකයා ප්‍රබලම ක්‍රීඩකයා පැමිණි සැනින් ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් කරන්නට ඔවුන් සමත් වෙනවා. ඉතින්
දැඩි තරඟයක් බවට පත් වෙවි. පුන කියව පරිදි කැමිල්ටන් කණ්ඩායම ඥානාන්දික ක්‍රීඩකයන් අත්දැකීම් රාශියක් සිටින කණ්ඩායම ලෙගසි කණ්ඩායම ලාබාල කණ්ඩායම ඥානාන්දික පන්දු විලාසයෙන් එම කඩුළු දෙක සුරාගත්ත තමන්ගේ කණ්ඩායම අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වගේ මතක් කරන මේ වන විට ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් වන්නේ මේ මොහොත වන විටත් මේ තරඟාවලිය තුල වැඩිම ලකුණු ලාභය බවට පත් වූ ඊෂා. නවක පන්දු වාරය නව පන්දු යවන්න සර්ජුන් එයාට හැකියාව තියෙනවා පැයට කිලෝමීටර් 195ක පමණ වේගයෙන් පන්දු යෑමට කැමිල්ටන් කණ්ඩායමේ. අනිවාර්යයෙන්ම 195ක වේගයක් බව තමයි ඔබ පවසා සිටියේ නිෆ්‍රාසයි. බලමු අවසන් මහතරගේ හැකියාව තිබෙයිද? නැවතත් යොමු කරා පන්දුව ලකුණකට ප්‍රතිමාරු කරගන්න උත්සාහයක් දරනවා නමුත් අසාර්ථකයි. පිටිකරුවට ඒ අවස්ථාව ලැබුණා. පන්දු 175ක් මම තිබුණා පිටිකරුවට සම්පූර්ණයෙන්ම බැරි වුණා පාරව කරා බැලමෙන්නට. අනිවාර්යයෙන්ම නියත වශයෙන්ම සර්ජුන් තමන්ගේ කණ්ඩායම අවසන් මහතරගයට සුදුසුකම් ලබාගත් පන්දු යවන්න. තම කණ්ඩායමට වෙන ඔහුගේ හැකියාව උපරිමයෙන්ම ලබා දෙන ක්‍රීඩකයෙක් කිව්වොත් මා නිවැරදි. ඔහුගේ දක්ෂතාවය උපරිමයෙන්ම භාවිතා කරන ක්‍රීඩකයෙක් සර්ජුන්. මගේ මතකයේ තියෙනවා මේ මූගේ පිටිකරණේ එක පන්දුවට ලකුණු 5ක් ලබා ගන්න තමන්ගේ කණ්ඩායම ඊළඟ වටට සුදුසුකම් කරා ගෙන ගියා. එවැනි අසීරු තත්වයක තමාගේ කණ්ඩායම ගොඩගත් ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ කියන්නේ පීඩනයේ යුතුව ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම නැවතත් සූදානම්. නැවත සර්ජුන් ප්‍රධාන විනිසුරු පසු කරමින් තිබෙනවා. ඉතින් දාවි යනවා. නියත වශයෙන්ම පැයට කිලෝමීටර් 195ක වේගයක් ඔබ සඳහන් කළ පරිදිම පැයට කිලෝමීටර් 185ක මිචෙල් ජොන්ස්ටන්ට සමාන පන්දුවක් තමයි ඔහු මේ වෙන විට ක්‍රියාත්මක කළේ. පිටිකරුවා අන්දවන්ද වුණා කිව්වොත් මා නිවැරදි කර කියා ගන්නට හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. කිසිම දෙයක් කරන්නට ඔහුට හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. මම සර්ජුන් ගැන කියනවා නම් අර්ධ අවසන් පූර්ව තරඟයේ තමන්ගේ පන්දුවාරය තුල කඩුළු දෙකක් ලබාගත කිසිදු ලකුණක් නොදෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම එවන් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් මේ අවස්ථාවේදී ඒක තමයි උරුම කර දෙන්නේ තමන්ගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සටන්කාමී පන්දු යවන්න. සටන්කාමී පන්දු යවන්න තමාගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අංක 87න් සර්ජුන් සෝදාන පන්දු යෑම සඳහා පන්දු රකින්න රදවාගෙන ලොං ඕෆ් කලාපේ හරහා දිවන ප්‍රධාන විනිසුරු පසු කරමින් පාසින්ද පසු කරමින් ඉහළම පන්දු ගුවන්ගත කරා රැක ගැනීමට කීඩයක රඳවා නැහැ. එක වරක් බිම පදිත පන්දු එදී එක ලකුණක් සඳහා පිටිකරුවන් ප්‍රතිමාරු කරගatti මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 3යි ලෙගසි කණ්ඩායම කඩළු 3ක් විදවැටි අමාර ලාබාල කණ්ඩායම ලෙගසි කණ්ඩායම කියන්නේ මේ වන විට ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 3යි කඩළු 3යි. குரானோதிய காலைகள் ඇතරම නිවාසයේ මේ මොහොත වෙන විට මේ අවසන් මහා තරගයේදී දැඩි පීඩනයකින් යුතුව කණ්ඩායම් දෙකම සිටින ආකාරයක් අපිට දැක ගන්න හැකියාවක් තිබෙනවා. දැඩි අභියෝගයක පැටලිලා වගේ යම්කිසි පීඩනයකින් යුතුවයි සිටින්නේ මේ අවසන් මහා සිරුර කවුරුන් හට ලබා ගන්නට හැකියාවක් තිබේද යන ගැටුම තවමත් ඔවුන් තුල තිබෙන බව අපිට දැක ගන්න හැකියාවක් තිබෙනවා. නියත වශයෙන් මේ ලාබාල ක්‍රීඩකයන් කියන්නේ අද්දකින් ලබාගත යුතුයි මේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තරඟාවලිය. වාදී එවර උඩ පන්දුවක් ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණකට ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. ඔව් නැවතත් නවක පන්දු යවන නිෂ්නස් මුවාදිරි සමාවන්න කැමිල්ටන් ක්‍රීඩා සමාජය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරපු විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයා මුවාදිරින් ආතිෆ් අපේ මතකයේ දිවෙන මෙට පෙර තරඟයේ Tamanගේ කණ්ඩායමේ ජාගයනේ මාවතට තරඟකාරී 6-2ක් ලබාගෙන නැවත ප්‍රවිෂ්ඨ වුණා තරඟයට. එවන් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් දෙවියන් ප්‍රධාන විනිසුරු කරුවා පසු කොට ලකුණකට ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. එම ලකුණත් සමග මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 6 දක්වා ඉහළ නැංවෙනවා. ලෙගසි කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව තාම තර්ජනයක් ලබා දී නැහැ. ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම ප්‍රබල කිසිම තර්ජනයක් බවට පත් වී නැහැ. තවමත් ලකුණු 6ක් කියන්නේ අවසන් මහතරගේ මීට වඩා විශාල තරඟයක් අපි අවස්ථාව බලාගෙන උදා අනිවාර්යයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙ සිටියා. ප්‍රේක්ෂකයන්ුත් බලාපොරොත්තු වෙ සිටියා. මීටත් වඩා ප්‍රබල තරඟයක් අවසන් මහා තරඟයේදී ඔවුන් ලබා දෙවි කියා. යම් කිසි පීඩනයකට ලක් යම් කිසි පීඩනයකින් තමයි සිටින්නේ කණ්ඩායම. බන්දුව කිසිද ලකුණක් ලබා ගැනීමට අපි අවකාශයක් උදා වුන්නේ නැහැ.
මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු පූර්වයේ ලකුණු 7යි. මුවාදිරින් තමන්ගේ සීමාවේ සිට අත්දැකීම් තියෙන ක්‍රීඩකයා ප්‍රධාන වෙනසුළු පසු කරමින් ඉදිරියට පැමිණෙන වේගවත් පාරකටයි පෙළඹුණේ ගෑවීම නොගෑවීමෙන් කඩුල් රකින්න සයනස් සුරතිවරකගේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශයක් නැහැ. තරඟාවලිය පුරාවටම ලෙගසි කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ දක්ෂතා මතු කරමින් සිටියා. නමුත් අවසන් මහා තරඟයේදී ඔවුන්ට මේ කුමක්ද වුනේ? සෑහෙන පීඩනයක් මං හිතන්නේ ලාබාල ක්‍රීඩකයන් ඉඳා ඒ පීඩනය විඳිනවා. ඒ වමතින් පිට හසුරන ක්‍රීඩකයා තමයි මේ තරඟාවලිය පුරාම වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. මුත් දෙවි ගියා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන් පැමිණි විගසම ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් කරන්නට කැමිල්ටන් කණ්ඩායම සමත් වුණා. ඉතින් දැටි පීඩනයක් එතන මාසින් මතකින්නේ ඒ තුන් අත්දැකීමේ ප්‍රතිඵලයයි ඒක. අනිවාර්යයෙන්ම මුන් ඥානාන්තිකව පන්දු යවුවා. අනිවාර්යයෙන්ම තාමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 10 ඉක්මවා යන්නටවත් සමත් වුණේ නැහැ ලෙගසි කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව. තරඟකාරී තරඟය දීමට නම් මෙමනි ලකුණු සංඛ්‍යාව මදි. මොකෝ මම පුනපුනා කියු වරදි මේවට පෙර තරඟයේ පන්දු වාර 7 පන්දු 4ක් තුල 23ක් ලබාගත යුතු අවස්ථාවක ප්‍රවිෂ්ඨ වී තරඟයේ ඉදිරි ගමනට ගියා කැමිල්ටන් කණ්ඩායම. අනිවාර්යයෙන්ම දිව්‍යනෝයේ මතකේ එවන් දැඩි පීඩනයක් තිබූ අවස්ථාවක පවා ජයග්‍රහණය මාවත කරා ලොවුන්ට ළඟා වෙන්නට හැකියාවක් තිබුණා. ඉතින් ලෙගසි කණ්ඩායම කුමක්දයි මේ කරන්න ගියා අපි බලා සිටිනවා තවත් පන්දු වාර මේ අවසන් පන්දු වාරයයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මුෆ්ලි දකුණින් පිටි හසුරන්නේ මුෆ්ලි. ආයිලීම කරන පිසාල පාරකටයි පැලමුනේ. එම පාර පිටේ දැවටුණා නියත වශයෙන්ම කාක වතට තම විශාල පාරක්. ගෑවි නොගෑවි කඩුල් රකින්න විශිෂ්ට කඩුල් රැකීම ප්‍රදර්ශන කරන මෙම විදුලි ආලෝකයෙන් වතේ සෑහෙන අමාරු පන්දු රැකීමට මේ වනවිටත් ලකුණු 7යි කඩලු 3යි. අපි බලාපොරොත්තු වුණ අවසන් මහා තරගයේ රාත්‍රී 11ටවත් අවසන් වේවි කියලා. මාසින් ඊටත් පෙර අවසන් වෙන හැඩයක් තමයි මේ වනවිට අපිට දැක් ගන්න හැකියාව තිබෙන්නේ. යන විදියට ඔහොම තමයි යන්නේ. බලමු සටන්කාමී ඉනිවත් ඉදියත් කරයිද ලෙගසි කණ්ඩායමේ. තවත් පන්දු 3ක් තියෙනවා. තවත් පන්දු 3යි තිබෙන්නේ. 6 පාරවල් 3ක් ලබා ගත්තත් තවත් ලකුණු 18ක් පමණයි උන්ට ලබා ගන්නට හැකියාව තිබෙන්නේ. ඒ ලකුණු 18ත් එකතු වුණොත් ලකුණු 25ක් ලබා ගන්නට තමයි හැකියාව තිබෙන්නේ. ඔබ බවසන්නේ තරඟකාරීත්වයක් නැති වෙනවද මේ තරඟේ? අනිවාර්යයෙන්ම අපිට කිසිම උණුසුමක් තාමත් අපිට දැක් ගැනීම ආයෙවර පන්දු පාර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4යි ලොං ඕම් කලාපෑරා. ලකුණු 4යි. ලකුණු 4ක් ඒක එකතු වෙනවා. මේ විස්තර අංචයට එම පන්දු පහර ඇදියව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 11යි කඩලු 3යි. අවසන් මහා තරගය එන්නම උණුසුම් වේවි කියා අපි තවමත් බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටිනවා. තවත් පන්දු 2යි ඉතුරුව තිබෙන්නේ ලකුණු 11යි කඩලු 3යි. ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ සිහිනය බොඳ වෙන අවස්ථාවද කියන්නත් බෑ. තරඟකාරී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව අවිනිශ්චිතයි. අනිවාර්යයෙන්ම අවසන් පන්දුව වෙනතුරු කිසිම අනාවැකියක් අපිට බල කරන්න නොහැකි. නැහැ. අවදි වෙනවා. පන්දු එම සඳහා පන්දු යවන්න යම් කිසි පීඩනයකින් සිටින්නේ වයිට් පන්දුවක් ලෙස සඳහන් කරන ප්‍රධාන මිනිසුරු කරනවා. මේ වයිට් පන්දුව සමග මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 12යි කඩලු 3යි. ඔව් රස්මි ප්‍රබල ක්‍රීඩකයෙක් කැමිල්ටන් සමාජය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන විශාල පාරවල් කරා යාමට හැකියාව දරන ක්‍රීඩකයා. අපි පෙර තරඟයේදී ඒ දර්ශන දුටුවා. ඒ වගේම තමයි නිෆ්‍රාසයි කැමිල්ටන් මෙම නාමය වසර ගණනාවක් වුණ එක දිගටම භාවිතා කරන නාමයක් බවට පත් වුණා. ඒ මුන්ගේ සන්නාමය ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 12යි. ලකුණු 12යි ලකුණු පූර්වයේ ජයග්‍රාහී ඉලක්කය. ලකුණු 12 කියන්නේ පහසු ඉලක්කයක්. මේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමටයි මේ සූදානම් වන්නේ. මා සිතන ආකාරයට කැමිල්ටන් කණ්ඩායම මේ පන්දු වාරයක් තුලදී අවසන් කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවද? අවසන් පන්දුව බලා සිටිමු. රස්මි සූදානම්. ප්‍රධාන මිනිසුරුකරුවන් පසුකොට. රස්මි දිවෙනවා. වෝල්ඩස් පන්දුවට වේගවත් පාරක් කළ කරන ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. එක ලකුණක්. දක්ෂ පන්දු රැකීමටයි උත්සාහ කරේ. එක්වරක් Tamanගේ අතේ වැදී ක්‍රීඩා පිටි නිවතට පන්දු පාර. දුර්වල පන්දු රැකීමක්. දුර්වල පන්දු තියුණු උත්සාහයක නියලුණ අනිවාර්යයෙන්ම. ඔව් ලකුණු 16කින් ඉනිම අවසන් වෙනවා ලෙගසි කණ්ඩායමේ. ඉනිම ජයග්‍රහණය සඳහා කැමිල්ටන් කණ්ඩායම ලකුණු 17ක් ලබා ගත යුතුයි පන්දු 16ක් තුලදී. ඔව් ලෙගසි කණ්ඩායමේ ප්‍රබල අභියෝගයක් ලබා දිය යුතු ප්‍රථම ඕවරෙම කඩුව දෙකක් හෝ තුනක් ලබා ගතොත් කැමිල්ටන් කණ්ඩායමට තර්ජනයක් කෙල්ලවේ. ඒ නොමැතිනම් කැමිල්ටන් කණ්ඩායමේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් සිටින අධ්‍යක්ෂකම් රාසෙක් සිටින ක්‍රීඩකයන් නානාන්තික ලෙස පන්දු ගණන් වලට ලකුණු එක එක බැගින් ගත්තොත්
තරඟයේ ඉනිම අවසන්. අපිට අවසන් පන්දු වනතුරු අනාවැකි පළ කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. නමුත් අනිවාර්යයෙන්. මට හැඟෙනවා මෙය පන්දු වාර දෙකක් තුලදී මොවුන් අවසන් කරાવી කියලා කැමිල්ටන් කණ්ඩායම. ඒ කුසලතාවයේ තියෙන ක්‍රීඩකයන් රසක් සිටිනවා. අනිවාර්යයෙන්ම බලාසිනු පන්දු 8ක් තුලදී වුන් මෙය අවසන් කළහොත් මේ අවසන් මහා තරඟ ඉතාමත් උණුසුම් මහා අවසන් අපි මහා තරඟයක් බලාපොරොත්තු වෙන සිටිමු පන්දු යවන ලෙගසි කණ්ඩායම ප්‍රබල තර්ජනයක් මෙම අභියෝගයක් මෙම කණ්ඩායමට කැමිල්ටන් කණ්ඩායමට ලබා දෙයි කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම පුරා තරඟයේ දවස් උණුසුම් වීමට පුරා දවස් 3ක ප්‍රතිඵලය තමයි මේ අවසන් මහා තරගයේදී අපි බලාපොරොත්තු වුණේ. ඉතින් ප්‍රබල තරගයක් වුන් ලබා දිය යුතුයමයි. ඒ කිසිදු සැකයක් නැහැ. ලෙගසි කණ්ඩායම කැමිල්ටන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ප්‍රබල තරගයක් ලබා දිය යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සිදු කරાવી යන හැඟීම අප තුළ දින බලා සිටිමු. අපි සූදානම් මේ අවසන් මහා තරගයේ අවසන් පිටිහරඹය ආරම්භ කරන්නට කැමිල්ටන් කණ්ඩායමේ නිස්නා සහ සර්ජුන් පිටියට මේ වන විටත් වාර්තා කරමින් සිටිනවා. ඒ වගේම ලෙගසි කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් බවක් අපට මේ මොහොතේදී හැඟෙනවා. ඔව් ආදිෆ් බලමු සටනක් ලබා දෙයිද කැමිල්ටන් කණ්ඩායමට ප්‍රථම පන්දුවෙම පෙර පළමු පන්දු වාරයේ වගේමයි පළමු පන්දුම වයිට් පන්දුවක් බවට පත් පීඩනයක් වුණා. රඳවාගෙන යවන්නේ. දැඩි පීඩනයකින් යුතුවයි ඉන්නේ. මා සිතන්නේ පීඩන අවපාතයේ පීඩන 180ක පෙෂ එකකින් තමයි මා සිතන්නේ මොවුන් පන්දු කරන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම බලමු ලෙගසි කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්න සෝදානම් පන්දු යැවීම සඳහා දකුණතින් පිට හසුරන ක්‍රීඩකයා රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. කඩුරු රකින්නට අවස්ථාවක් තිබුණා. ඉෂාල්කේව රසාර්ථකයි. නිස්නස්ගේ පහරයි දුර්වල පිටිකරමයා කලබල වී නොවැතිව තමයි ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ. පහසු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් Tamanට අභියෝගයට ලබා දී තිබෙන්නේ. සෝදානම් නිස්නස් ප්‍රධාන විනිසුරු පසින්දුව පසු කරමින් ඉදිරියට පැමිණ වේගවත් පාරකට පෙළඹුණේ උඩ පන්දුවක් ලෙස රැකගති ප්‍රථම කඩුල බිඳ වැටෙනවා. නිසි එල්ලයක් තිබුණේ නෑ ඒ පහරට. ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතටම පන්දුව විසිවී ගියා. දැවියාවක් අනිවාර්යයෙන්ම. විශාල පාරවලට පෙළඹුණේ. අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 16ක් කියන්නේ පහසු ඉලක්කයක්. කෙසින්ම කොටින්ම කිව්වොත් ඔවුන් විශාල පහරවල් වල තමයි ඔවුන් ටැච් කරන්නේ. මොකද ඒක ඉක්මනින් මේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්න. තරගාවලිය පුරාවටම දුටු දෙයක්. වුණු දෙයක් අනිවාර්යයෙන්ම. ඥානාන්තික ක්‍රීඩා විලාසයක් නොමැතිව තමයි තරඟ කරන්නේ ක්‍රීඩකයන්. අනිවාර්යයෙන්ම බලා සිටිමු. තවත් පන්දු ගණනාවක්ම තිබෙනවා. විටින් විටම අපට දුරකථන වලින් සම්බන්ධ කරගන්නවා විස්තර විචාරය මැදිරියට. කලබල විය යුතු නෑ අපිට. බලමු. නැවත පන්දු යැවීම සඳහා අමර් අවසන් මහතරංගයේ ජයග්‍රහ ඉලක්කය වන්නේ 17යි. ජයග්‍රහණය සඳහා තවත් ලකුණු 16ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ. ප්‍රථම ඕවරේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. යම්කිසි පීඩනයකට දැන් හසු වී තිබෙනවා. ප්‍රථම කඩුල බිඳ වැටීම සමගින් අනිවාර්යයෙන්ම මා පෙර පාසු ආකාරයටම කණ්ඩායම් දෙකම දැඩි පීඩනයකින් යුතුවයි මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. පිටිහරමේ නිලනේ පිටිහරමේක. මම හිතන්නේ තනතිල්ලේදී යම් වෙනස්කමක් සිදුවා දෙන මන්දගාමී පොද වැස්සක් ගියා. අනිවාර්යයෙන්ම මම සිතන ආකාරයට එයයි මේට හේතුව වී තිබෙන්නේ. එක ලකුණ පහසුවෙන්ම ප්‍රතිමාර කරගන්නවා කැමිල්ටන් කණ්ඩායම ඥානාන්තික ලෙස. ඥානාන්විත උපක්‍රම භාවිතා කරන්නට ඕන. මොකද තවත් පන්දු රාශියක් තිබෙනවා ලකුණු ලබා ගැනීමට. එතරම් හදිස්සියක් අවශ්‍ය නැහැ කණ්ඩායම. අනිවාර්යයෙන්ම මොකෝ මේ මන්ද මේ කණ්ඩායම 37ක් සහභාගී වූ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් රසක් සහභාගී වූ තරඟාවලිය අවසන් මහා තරඟය. අනිවාර්යයෙන් මේ අවසන් මහා තරඟය තමයි අපටත් මේ අවසන් උණුසුම දැක ගන්නට හැකියාවක් තිබුණේ. ඉතින් නැවතත් සූදානම්. පන්දු යැවීම සඳහා අමර්
දකුණතින් මදගේ වන්දියවන්න පසිදුව පසු කරමින් වේගවත් පාරක් එල්ල කර උඩ ගුවනේ පදුව දෝලනවා කීඩකයන් 4ක් දිව ගියා රැක ගන්නවා ප්‍රබලම ක්‍රීඩකයා ක්‍රීඩා පිටියේ නිවතට කිසිම සමාවක් නැහැ නිෆ්රාසයි කිව්වා. නියත වශයෙන්ම පඳුරු රකින්නගේ කඩුල්ල නියත වශයෙන්ම පිටි කරුවාට කර කියා ගන්නට දෙයක් නැහැ මින් මතුවට කිසිම සමාවක් නැහැ මා කියන ආකාර ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත්ව යනවා මිස නියත වශයෙන්ම මන්ද මුන් කලබලතාවයෙන් තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. දැන් පීඩනයේ කොමු වී තිබෙනවා කැමිල්ටන් කණ්ඩායමට. අපි බලාපොරොත්තු වූ ආකාරයට පීඩනයේ දැන් කැමිල්ටන් කණ්ඩායමට හැරෙයි තිබෙනවා. කෙමින් එන පීඩනය අපටත් දැනෙනවා. මේ විස්තර විචාරක මැදිරි සිට අපටත් ඒ පීඩනය දැනෙනවා. ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් දැනෙනවා. ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් ඊටත් වඩා දැනෙනවා හිතා මා සිතනවා. ෆෑන්ලටත් දැනෙනවා ෆෑන්ලට. ෆෑන්ස්ලට අනිවාර්යයෙන් ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් අනිවාර්යයෙන් මේ පීඩනය දැනේවි. තවත් ලකුණු 15ක් අවශ්‍යයි. 12 பந்திகளில் 15 ஓட்டங்கள் பெறப்பட வேண்டும். இறுதி போட்டியில் வெற்றி பெற 12 பந்திகளில் 15 ஓட்டங்கள் இன்னும் பெறப்பட வேண்டும். போட்டி விறுவிறுப்பாகிறது. අංක 56 ක්‍රීඩකයා අයියා සූදානම් තමාගේ පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට මුවාජිරින් වෙත දිවෙනවා ප්‍රධාන මිනිසුරුකරුවන් පසුකොට වයිඩ් පන්දුවක් නියත වශයෙන්ම වයිඩ් පන්දුවක් ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට අතිරේක ලබා දීම කියන්නේ සාහන සහනයක් මුතුන්මුන්ට විශේෂයෙන්ම අවසන් මහා තරඟයේදී අතිරේක ලකුණු ලබා දෙනවා කියන්නේ ප්‍රතිවාදීන්ට පහසුයි පීඩනය ගිලී යනවා අනිවාර්යයෙන්ම බලමු අයස් මීළඟ පන්දුව කොහොම ක්‍රියාත්මක කරයිද කීඩකයන්ගේ උපදේශක් ලබා දෙනවා ලකුණු 16ක පරතරය තුලදී අතිරේක ලකුණු ලබා දෙනවා කියන්නේ තරම් සුදුසු කාරණාවක් නෙමෙයි. ඔව් නැවතත් අයස් ප්‍රධාන වෙනසුර පසු කරමි. දක්ෂ පන්දුවක් පසුපසු පාදේ ඥානාන්තික ලෙස අධ්‍යක්ීම මනාව පෙන්නුම් කරා. එක ලකුණ පහසෙන්ම ලකුණුකට ප්‍රතිමාරු කරගත්ත මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 4යි කඩලු 2යි. තවත් ලකුණු 13ක් අවශ්‍ය ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා තරගය එන්නම තියුණු මුවබරට තියුණුයි. අනිවාර්යයෙන්ම එම තරගයේ විශේෂ තරගයක් වියට පරිවර්තන විය යුතු නැත වශයෙන්ම බලා සිටිමු. බලමු. කණ්ඩායම් දෙකම එකම සිහිනයක් මේ අවසන් මහා ශූරතාවය. සිහිනේ සබා කර ගනීද? කවන කණ්ඩායමද? කණ්ඩායමද? තවමත් කියන්නට අපට හැකියාවක් නැහැ. අයියා සූදානම් පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. සෑහෙන පිරිසක් අපිව නරඹනවා අයියාස්ගේ පන්දුව. නිසියල්ල තිබෙනවා වයිඩ් පන්දුවක්. නැවතත් පිටම අවස්ථාවන් කිහිපයක් මාතිරේක ලකුණු ලබා දෙනවා. යම් කිසි පීඩනයක් කිව්වා මට සිතෙන්නේ මේ දැඩි පීඩනයක්. ඔව් පිටිකරුවන්ට සහනයක් වෙනවා නියත වශයෙන්. සහනයක්. මා සිතුවේ සහනය ලබා දෙන්නේ සමහන් පමණක් බව නැහැ. අතිරේක ලකුණු තෝන්ට සහනයක් ලබා දෙනවා. ක්‍රීඩාවෙන් පුළුවන් එවැනි ආකාරයක සහනයක් ලබා දෙන්න. ඒ සහනය ලබා දෙනවා යම් කිසි පීඩනයකින් යුතුවයි සියලු දෙනා සිටින අපට දැනගන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා මේ වන මොහොතත් ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා පිටියේදී යම් කිසි පීඩනයකින් යුතුව රැඳී සිටින ආකාරය කුමක්ද වෙන්නයි කියලා තාමත් ඔවුන්ටත් සිතා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. පිටිකරුවා සහන සන්තෝෂයෙන් බලන් ඉන්නවා. බලමු කුමක්ද සිදුවන්නේ කියලා. තමන්ගේ ආබාධය තියාගෙන ලකුණු 5යි කඩලු 2යි. තමන්ගේ ආබාධය තියාගෙන පෙන්දුව පිළිගැනීම සඳහා සයිනස්. ඔව් ඊටමත් තානගත කරනවා. සාර්ථකයි. ලකුණු 4යි අලංකාර හැඩගාර පන්දු පාර ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 9යි ජාග්‍රහණයේ දොරටුව විවෘත කරගත්තද තමන් සතුට එම පාරෙන් ඒ දර්ශනීය පහරක් ඔහු එල්ල කරේ හැඩගාර පහරක් මේ විදුලි ආලෝකයේ දැක්කුම්කලු මනරම් ආස්වාදයක් ලබා දුන්නා අයියා සූදානම් නැවතත් පිටිකරුවා වෙත පන්දු යොමු කිරීමට තමන්ගේ සීමාව සිට පන්දුර කඩුල්ලේ දැවුණා දැවියාම ප්‍රධාන විනිසුරු ඉන්සියම් පන්දුවක් ලෙස පරිවර්තන වුණා ඩැබර කිඩාලුලි අසන්නනි මෙතෙක් දුටු නියත වශයෙන්ම දක්ෂ පන්දු යැවීමක් අන්ද මන්ද වුණා පිටිකරුවා සහනත් අන්දවන්ද වුණා කිව්වොත් නේද කියා ගන්නට හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ මීලා සෑහෙන දෝලනය තිබුණා අප පුනරූපණය දක්නට පුළුවන් නැවතත් අපි නැවතත් පුනරූපණය වෙත තමයි යමු වන්නේ සෑහෙන දෝලනයක් තිබුණා மாதந்த மாநகரில் உங்களுக்கு தேவையான சகல விதமான மின் உபகரணங்களை விசேட விலைக்கழிவுடன் பெற்றுக்கொள்ள
நாட வேண்டிய ஒரே இடம் AWM மல்டி ஷாப்பிடமிருந்து உங்களுக்கு தேவையான ரைஸ் குக்கர் வகைகள், பிளெண்டர் வகைகள், ஃபேன், கேஸ் குக்கர் வகைகள், இன்னும் உங்கள் கிச்சனுக்கு தேவையான அனைத்து கிச்சனரிகளும், வாஷிங் மெஷின், ஃப்ரிட்ஜ் மற்றும் அனைத்து மின் உபகரணங்களை හැමිල්ටන් කණ්ඩායම පත්වේ දේශෙත් නොමැති නම් ලෙගසි කණ්ඩායම පත්වේ යුතු ගියා. අයියස් සූදානම්. කඩුලක් ලබාගෙන අයස් තවත් පීඩනයක් ලබා දෙයිද? කඩුළු 3ක් බිඳ වැටි හමාර කැමිල්ටන් කණ්ඩායමේ. පාන්දර පාර පසු පාදේ විදිලු සරන් ක්‍රීඩා පිට නිවතටයි. ලකුණු 4 ප්‍රවේගකාරී ප්‍රීතිකරුව විශාල ජවයක් තිබුණා එම පන්දු පාර. අනිවාර්යයෙන්ම විභව සූර්ය වන්සිට සමාන පහරවල් එල්ල කරේ රස්මි. අනිවාර්යයෙන්ම පසු පාදේ එවන පාරයක් එල්ල කිරීමට නම් සෑහෙන දක්ෂතාවක් තියන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම රස්මි කියන්නේ එසේ මෙසේ ක්‍රීඩකෙක් නොවන බව මේ වන විටත් ඔප්පු කරමින් තිබෙනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 13යි. ජයග්‍රහණය සඳහා තවත් ලකුණු 4යි. එන්නම කැමිල්ටන් කණ්ඩායම මේ වන විට අවසන් මහා තරගයේ කිරුළ ඕන් කුසලානේ සිහිනය කැමින් ළඟා වෙමින් තිබෙන්නේ. කැමිල්ටන් කණ්ඩායමට බලමු මෙම ක්‍රීඩකයාට හැකියාවක් ලැබෙයිද? තර්ජනයක් ඇති කිරීමට කඩලු ත්‍රිත්‍යක් ලබා ගැනීමට අවකාශයක්. ඔව් පුනරෝපණය ලබා දෙනවා අපිට. පන්දු 7ක් තුලදී ලකුණු 4ක් ලබාගත යුතුයි කැමිල්ටන් කණ්ඩායම මේ අවසන් මහා තරගය කිවුරුල ඔවුන් ලබා ගන්නට නම්. නවක පන්දු යවනවා දිවනවා. කඩුලේ ගෑවි නොගෑවීමෙන්දී ගිය සංඥාවක් කරනවා. වයිට් පන්දුවක්. අතිරේක ලකුණ ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට එකතු වෙනවා. තවත් ලකුණු 3යි අවශ්‍ය ජයග්‍රහණය සඳහා කැමිල්ටන් කණ්ඩායමට. මුවාදිරින් සහ රස්මි ක්‍රීඩා පිටියේ තමන්ගේ කණ්ඩායමේ කුසලානේ සීනේ අරමුණේ ඉටු කර ගැනීම සඳහා සටනක. ඊටම දක්ෂ බාරක් කැමිල්ටන් කණ්ඩායම අනිම වෙනවා දාපර ක්‍රීඩාවලේ ආසන්නනි මාස 3ක් පුරා බලාපොරොත්තු වන සිටි අවසන් මහා තරගයේ අවසන් මොහොතේ කැමිල්ටන් කණ්ඩායම 2026 සූරතාවේ තමන් සතු කරගත්තා. ඔවුන් බලාපොරොත්තු ආකාරයෙන් මේ කිරුළ ඔවුන් සතු කරගන්නට කැමිල්ටන් කණ්ඩායම සමත් වුණා. 2026 අල්මිස් බාදි ශිෂ්‍ය තරගාවලියේ ශූරයන් බවට මාදම්පේ කැමිල්ටන් කණ්ඩායම මම මතක් කර යුතුයි අත්දැකීම් කියන්නේ ඉතාමත් අවශ්‍ය දෙයක්. එකදු 6 පාරක්වත් එල්ල කරේ නෑ. 4 පාරක් ලබා ගැනීම තමයි තරගයේ දින්නේ. ඊටමත් සූක්ෂමව ඔවුන් මේ තරගමාලාව ඥානාන්විතව ඔවුන් ජයග්‍රහණය කරා. ලකුණු සංඛ්‍යාවත් ක්‍රීඩා පිටියට ඔළුව තියාගෙන අනිවාර්යෙන්ම ඉතින් බෙහෙම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඉෆ්‍රාසයි අවසන් මහා තරගයට මාත් සමගම විස්තර විචාරයට සම්බන්ධ වුණාට. ස්තුතියි.
பிஸ்மில்லாஹிர் சகல பழைய மாணவர்களும் பரிசளிப்பு வைபவம் இடம்பெறும் இடத்திற்கு வருமாறு வேண்டிக் கொள்கின்றோம். சகல பழைய மாணவர்களும் பரிசளிப்பு வைபவம் நடைபெறும் இடத்திற்கு ஒன்று கூடுமாறு வேண்டிக் கொள்கின்றோம். பச்சை புல் தரையினிலே பாசமலை பொழிந்திடவே, பழைய நினைவுகளெல்லாம் நெஞ்சினிலே வழிந்திடவே, வகுப்பு வாரி போட்டியென நாம் வகுத்த களத்தினிலே வயதுகளை மறந்துவிட்டு விளையாடினோம். இந்நாளில் தோற்பது யாராக இருந்தாலும் வெல்வது நமது பாடசாலையாக மட்டுமே இருக்கட்டும். மட்டை பிடித்த போது நம் பள்ளி பருவ நாட்கள் என்றோ கண்முன்னே ஆடியது. பந்து வீசிய போது நம் பழைய குறும்புகள் என்றோ நெஞ்சுக்குள் ஓடியது. வெற்றி தோல்விகள் இங்கே வெறும் எண்கள் மாத்திரமே. ஒற்றுமை பெரு நெருப்பில் அவை உருகிய தூசிகளே. தோல் கொடுத்த தோழர்களும் தோல் தட்டிய எதிரணிக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை சமர்ப்பிப்போம். இந்நேரம் உணர்வால் ஒன்றுபடுதல் என்பது வெறும் முழக்கம் அல்ல, நம் தாய் பள்ளிக்கு நாம் செய்யும் நன்றி கடன். இன்று நாம் ஈட்டிய இந்த விளையாட்டு நிதியெல்லாம் நாளை நம் தம்பியர் படிக்கும் வகுப்பறையாய் மாறும். அவர் விளையாடும் மைதானத்தின் ஒளியாய் மாறும். நமக்கு ஒரு முகம் தந்த முகவரியை செதுக்கி தந்த நம் தாய் பாடசாலையின் உன்னத பேரினை விண்ணளவும் உயர்த்துவதே நம் வாழ்வின் இலக்கன்றோ. வாருங்கள் வெற்றியாளரே, வாருங்கள் வெற்றியாளரே, உங்கள் திறமைக்கு மகுடம் சூட்டுவோம். வாருங்கள் வெற்றியாளரே, உங்களின் பங்களிப்பை கொண்டாடுவோம். கோப்பைகள் கைமாறுவதும் வெறும் கௌரவத்திற்காக அல்ல, நம் நட்பின் நாளத்தை நாமே பாராட்டுவதற்காக. பரிசுகள் பெறப்போகும் கரங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள், பரிசுகளை வழங்கியிருக்கும் உறவினர்களுக்கும் நன்றிகள். அந்த அடிப்படையில் MCSL சீசன் 1 2026 ஆண்டு கிட்டத்தட்ட சுமார் 31 வகுப்புகள் பங்கேற்ற இந்த போட்டியின் இறுதி தருவாயில் நாம் இருக்கின்றோம். முதல் கட்டமாக எமது போட்டி நிகழ்ச்சியில் பங்கு பற்றிய அனைத்து வகுப்புகளுக்கும் வகுப்பு வாரியாக நினைவு சின்னம் வழங்கவிருக்கின்றது. அந்த அடிப்படையில் முதலாவது நினைவு சின்னத்தை வழங்கி வைப்பதற்காக வேண்டி 2022 காப்போத சாதாரண தர வகுப்பு வாரியாக ஒருவரை இங்கே அழைக்கின்றோம். இதனை வழங்கி வைப்பதற்காக வேண்டி SDC உறுப்பினர் சகோதரர் ஈசான் அவர்களை இங்கே அழைக்கின்றோம். சகோதரர் ஈசான் SDC சார்.
எஸ்டிசி சார்பாக சகோதரர் ஈசான் அவர்களை இங்கு அழைக்கின்றோம். இன்னும் ஒரு உறுப்பினர் எஸ்டிசி சார்பாக சகோதரர் அஷ்ரஃப் அலி அவர்களை இங்கே அழைக்கின்றோம். அடுத்ததாக 1986 ஆண்டு காப்போதசர வகுப்பு வாரியா நினைவு சின்னத்தை பெறுவதற்காக வேண்டி உரிய வகுப்பு சார்பாக ஒருவரை இங்கே அழைக்கின்றோம். இதனை வழங்கி வைப்பதற்காக வேண்டி எஸ்டிசியின் பிரிவு உறுப்பினர் ஹசனுல் இஸ்லாம் அவர்களை இங்கே அழைக்கின்றோம். O level batch. அடுத்ததாக 1988 ஆண்டு காப்போத சாதாரண மலைய வகுப்பு சார்பாக ஒருவரை இங்கு அழைக்கின்றோம். இதனை வழங்கி வைப்பதற்காக வேண்டி பழைய மாணவர் சங்க உறுப்பினர் சகோதரர் இஸ்ரத் அவர்களை இங்கே அழைக்கின்றோம். 88 OL batch 88. அடுத்ததாக 1989 ஆண்டு ஓலோல் எழுதின வகுப்பு சார்பாக ஒருவரை இங்கே அழைக்கின்றோம். இதனை வழங்கி வைப்பதற்காக வேண்டி பழைய மாணவர் சங்க உறுப்பினர் சகோதரர் நவாஸ் அவர்களை இங்கே அழைக்கின்றோம். 89 லெஜண்ட். அடுத்ததாக 1991 ஆண்டு ஓலெவல் எழுதின வகுப்பு சார்பாக ஒருவரை அழைக்கின்றோம். இதனை வழங்கி வைப்பதற்காக வேண்டி பழைய மாணவர் சங்க உறுப்பினர் சகோதரர் ஷிஃபான் அவர்களை இங்கே அழைக்கின்றோம். தொண்ணூத்தி ஒன்று ஓலெவல் பேட்ச். ஆண்டு ஓலல் பேட்ச். 1994 ஆண்டு ஓலல் பேட்ச் சார்பாக ஒருவரை அழைக்கின்றோம். கிங்ஸ் 11 மாதம்பி. 94. யாராவது ஒருவர் விரைவாக வரவும். அடுத்ததாக 1996 ஆண்டு ஓலல் பேட்ச் சார்பாக, அதாவது 96 எவர்கிரீன் அணி சார்பாக ஒருவரை இங்கே அழைக்கின்றோம். இதனை வழங்கி வைப்பதற்காக வேண்டி ஓபிஏ உறுப்பினர் சகோதரர் ரஸ்னத் அவர்களை இங்கே அழைக்கின்றோம். ஆண்டு ஓலல் பேட்ச் 96 எவர்கிரீன். இல்லை, அடுத்த 1997 ஆண்டு ஓலல் பேட்ச் வெங்கட் 97 அணி சார்பாக ஒருவரை அழைக்கிறோம். அடுத்ததாக 1997 ஆண்டு ஓலெவல் எழுதிய பேட்ச் சார்பாக ஒருவரை அழைக்கின்றோம். வெங்கட் 97 அணி சார்பாக.
இதனை வழங்கி வைப்பதற்காக வேண்டி ஓபிஏ உறுப்பினர் சகோதரர் நஜா அவர்களை இங்கே அழைக்கின்றேன். அடுத்ததாக 1998 ஆண்டு ஓரல் எதின வகுப்பு சார்பாக ஒருவர் அழைக்கின்றோம். விண்டேஜ் 98 இதனை வழங்கி வைப்பதற்காக வேண்டி ஓபிஏ உறுப்பினர் சகோதரர் ஃபர்ஹான் அவர்களை இங்கே அழைக்கின்றோம். அடுத்ததாக 1999 ஆண்டு ஓரல் எழுதின பெச் சார்பாக ஒருவரை அழைக்கின்றோம். இதனை வழங்கி வைப்பதற்காக ஓபிஏ உறுப்பினர் சகோதரர் ஃபஸ்லான் அவர்களை இங்கே அழைக்கின்றோம். ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரன். அடுத்ததாக 2000ஆம் ஆண்டு காப்போத சாதாரண தரம் எழுதிய வகுப்பு சார்பாக ஒருவரை அழைக்கின்றோம். இதனை வழங்கி வைப்பதற்காக வேண்டி ஓபி உறுப்பினர் சகோதரர் மனாஸ் அவர்களை இங்கே அழைக்கின்றோம். மில்லேனியம் வாரியர் சகோதரர் மனாஸ் தான். அடுத்ததாக 2001ஆம் ஆண்டு ஓரல் பேட்ச் சார்பாக ஒருவரை அழைக்கின்றோம் நினைவு சின்னத்தை பெறுவதற்காக. இதனை வழங்கி வைப்பதற்காக வேண்டி ஓபி உறுப்பினர் சகோதரர் ஃபைசல் அவர்களை இங்கே அழைக்கின்றோம். அடுத்ததாக 2002ஆம் ஆண்டு ஓ லெவல் எழுதிய பெச் சார்பாக ஒருவரை அழைக்கின்றோம். இதனை வழங்கி வைப்பதற்காக வேண்டி ஓபிஏ செயலாளர் சகோதரர் அஸ்வத் அவர்களை இங்கே அழைக்கின்றோம். அடுத்ததாக 2003ஆம் ஆண்டு ஓ லெவல் பேட்ச், அதாவது 2026ஆம் ஆண்டு MCSL சீசன் 1 கப்பை தட்டி தூக்கிய அணி சார்பாக உருவாக்கின்றோம். இதனை வழங்கி வைப்பதற்காக வேண்டி இக்ரா அமைப்பின் செயலாளர் சகோதரர் நிஃப்ராஸ் அவர்களை இங்கே அழைக்கின்றோம். அடுத்ததாக 2004ஆம் ஆண்டு காப்போத சாதனம் எழுதிய வகுப்பு சார்பாக ஒருவரை அழைக்கின்றோம். இதனை வழங்கி வைப்பதற்காக வேண்டி மெஸ்டா உறுப்பினர் நிம்சான் மௌலவி அவர்களை இங்கே அழைக்கின்றோம். ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரன். அடுத்ததாக 2006ஆம் ஆண்டு காப்போத சாதாரண தரம் எழுதி வகுப்பு சார்பாக ஒருவரை அழைக்கின்றோம். இதனை வழங்கி வைப்பதற்காக வேண்டி ஜனாசா நலன்புரி சங்கத்தின் தலைவர் சகோதரர் முன்ஷிப் அவர்களை இங்கே அழைக்கின்றோம். அடுத்ததாக 2007ஆம் ஆண்டு காப்போத சாதாரண தரம் எழுதிய வகுப்பு சார்பாக ஒருவரை அழைக்கின்றோம். இதனை வழங்கி வைப்பதற்காக வேண்டி ஓல் பாய்ஸின் முன்னே நாள் உறுப்பினர் சகோதரர் ரிஃபாஸ் அவர்களை இங்கே முன்னாள் உறுப்பினர் சகோதரர் ரிஃபாஸ். அடுத்ததாக 2008 காப்போத சாதாரண தரம் எழுதிய வகுப்பு ஒருவரை அழைக்கின்றோம். இதனை வழங்கி வைப்பதற்காக வேண்டி சகோதரர் நவாஸ் அவர்களை அழைக்கின்றோம். ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரன். அடுத்ததாக
2009ஆம் ஆண்டு காப்போத சாதாரண தரம் எழுதிய வகுப்பு சார்பாக அழைக்கின்றோம். இதனை வழங்கி வைப்பதற்காக வேண்டி நம்முடைய பள்ளி தலைவர் சகோதரர் அரபாத் அவர்களை இங்கே அழைக்கின்றோம். பத்தாம் ஆண்டு காப்போத சாதாரண எழுதிய வகுப்பு சார்பாக ஒருவர் அழைக்கின்றோம். இதனை வழங்கி வைப்பதற்காக வேண்டி சகோதரர் பாஹிர் அவர்களை அழைக்கின்றோம். ஜுவல் லைன் சகோதரர் பாஹிர். அவர் ஃபைசல் அவர்கள் ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரன். அடுத்ததாக 2011ஆம் ஆண்டு காப்போத சாதாரண தரம் எழுதிய இதனை வழங்கி வைப்பதற்காக வேண்டி டிஸ்பிளே ஷூ உரிமையாளர் சகோதரர் இங்கே அழைக்க ஹைரன். அடுத்ததாக காப்போத சாதாரண தரம் எழுதிய வகுப்பு சார்பாக ஒருவரை அழைக்கின்றோம். இதனை வழங்கி வைப்பதற்காக வேண்டி எமது பாடசாலை MSM குஹான் அவர்களை அழைக்கின்றோம். ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரன். அடுத்ததாக 2000 ஆண்டு காப்போத சாதாரண தரம் இதனை வழங்கி வைப்பதற்காக வேண்டி மற்றும் ஒரு கோல்ட் ஸ்பான்சர் சகோதரர் நிம்னாஸ் அவர்களை அழைக்கின்றோம். 2013ஆம் ஆண்டு காப்போத சாதாரண தரம் எழுதிய பேச்சு சார்பாக ஒருவரை இங்கே அழைக்கின்றோம். இதனை வழங்கி வைப்பதற்காக வேண்டி சகோதரர் நிம்னாஸ் அவர்கள் இங்கே அழைக்கின்றோம். கோல்ட் அவர்களுக்கு ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரன். அடுத்ததாக 2014ஆம் ஆண்டு காப்போத சாதாரண தரம் எழுதிய வகுப்பு சார்பாக ஒருவரை அழைக்கின்றோம். இதனை வழங்கி வைப்பதற்காக வேண்டி சகோதரர் MUM மின்ஹாஜ் சார்பாக சகோதரர் மில்ஹான் அவர்கள் அதனை வழங்கி வைக்குமாறு வேண்டிக் கொள்கின்றோம். ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரன். அடுத்தது 2000 அடுத்ததாக காப்போத சாதாரண தரம் 2015ஆம் ஆண்டு எழுதிய வகுப்பு சார்பாக ஒருவரை அழைக்கின்றோம். இதனை வழங்கி வைப்பதற்காக வேண்டி ஆஷா ஜுவல்லரி சார்பாக சகோதரர் சாஃபிர் அவர்களை இங்கே அழைக்கின்றோம். ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரன். அடுத்ததாக 2016ஆம் ஆண்டு காப்போத சாதாரண தரம் எழுதிய வகுப்பு சார்பாக ஒருவரை அழைக்கின்றோம். இதனை வழங்கி வைப்பதற்காக வேண்டி மற்றொரு ஸ்பான்சர் சகோதரர் அஃப்லர் அவர்களை இங்கே அழைக்கின்றோம்.
ஜசாகுமுல்லா ஹைரன். 2016ஆம் ஆண்டு ஓலல் பெச். 2016ஆம் ஆண்டு காப்போது சாதாரண தரம். அடுத்த 2017ஆம் ஆண்டு காப்போது சாதாரண தரம் எழுதிய பெச் சார்பாக ஒருவரை இங்கே அழைக்கின்றோம். ஜசாகுமுல்லா ஹைரன். அடுத்ததாக 2018ஆம் ஆண்டு காப்போது சாதாரண தரம் எழுதிய பெச் சார்பாக ஒருவரை அழைக்கின்றோம். இதனை வழங்கி வைப்பதற்காக வேண்டி மற்றொரு ஸ்பான்சர் சகோதரர் அஸ்லாம் ஃபாரிஸ் அவர்களை இங்கே அழைக்கின்றோம். இதுவரைக்கும் பரிசுகளை வழங்கி சென்ற எஸ்டிசி ஓல் பாய்ஸ் மெஸ்டா ஜனாசா சங்கம் முன்னாள் பாடசாலை அபிவிருத்தி சங்க உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைரன். குறிப்பாக இந்த MCSL-க்கு பிரதானமாக அனுசரணை வழங்கிய மாடர்ன் ஜுவல்லரி சகோதரர் அரபாத் அவர்களுக்கும், அதே போன்று இஸ்பிளேஷு யாசிர் அவர்களுக்கும், அதே போன்று ஜுவல் லைன் ஃபாஹிர் அவர்களுக்கும், அதே போன்று AWM கோல்ட் ஸ்பான்சர் வழங்கின நிம்னாஸ் அவர்களுக்கும், அதே போன்று மின்ஹாஜ் உவைஸ் அவர்களுக்கும், அத்தோடு ஆஷா ஜுவல்லரி அல்சார்பா சகோதரர் சாஃபிர் அவர்களுக்கும், அத்தோடு எங்களுக்கு ஸ்பான்சர் வழங்கிய அஃப்லல் மற்றும் அஸ்லாம் ஃபாரிஸ் அவர்களுக்கும் ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரன். அடுத்த சகோதரர் அஸ்லம் சார் அவர்களை அழைக்க 2010ஆம் ஆண்டு ஓலல் பேட்ச் 2019 ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரன். 2020ஆம் ஆண்டு காப்போது சாதாரண தரம் எழுதிய அழைக்கின்றோம். இதனை வழங்கி வைப்பதற்காக வேண்டி எமது பாடசாலை பழைய மாணவர் சங்க உறுப்பினர் சகோதரர் இஸ்ரத் அவர்களை இங்கே அழைக்கின்றோம். அடுத்த 2021 காப்போது சாதாரண தரம் எழுதிய வகுப்பு சார்பாக ஒருவரை அழைக்கின்றோம். இதனை வழங்கி வைப்பதற்காக வேண்டி ஃப்ரீடம் ஸ்போர்ட் கிளப் சார்பாக சகோதரர் அம்மார் அவர்களை இங்கே அழைக்கின்றோம். சகோதரர் ஹஸ்னி அவர்களை இங்கே அழைக்கின்றோம். ஃப்ரீடம் ஸ்போர்ட் கிளப் சார்பாக சகோதரர் ஹஸ்னி அவர்களை இங்கே அழைக்கின்றோம். அடுத்ததாக 2026ஆம் ஆண்டு MCSL சீசன் 1 நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் 2ஆம் இடத்தை பெற்றுக்கொள்கின்ற அணி. வாருங்கள் வெற்றியாளரே, உங்கள் திறமைக்கு மகுடம் சூட்டுவோம், வாருங்கள் பங்கேற்றோரே. இந்த வெற்றிக்கு உரித்துடைய அந்த 2012ஆம் ஆண்டு ஓலல் எழுதிய பெச் சார்பாக அணித்தலைவர் சகோதரர் ரிசான் அவர்களை இங்கே இதனை வைப்பதற்காக வேண்டி பாடசாலை பழைய மாணவர் சங்கத்தின் செயலாளர் சகோதரர் அஸ்வத் மற்றும் பாடசாலை அபிவிருத்தி சங்க செயலாளர் சகோதரர் ஃபைசர் ஆகிய இருவரை அழைக்கின்றோம். ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரன்.
அடுத்ததாக 2026 MCSL சீசன் 1 வெற்றி தோல்விகள் இங்கே வெறும் எண்கள் மாத்திரமே. ஒற்றுமை பெரு நெருப்பில் அவை உருகிய தூசிகளே. தோல் கொடுத்த தோழர்களுக்கும் தோல் தட்டி எதிரணிக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை சமர்ப்பிப்போம். இந்நேரம் சாம்பியன் கிண்ணத்தை வழங்கி வைப்பதற்காக வேண்டி இந்த இடத்தில் நாங்கள் அழைப்பது எம்முடைய பாடசாலையின் அதிபர் கௌரவ SL அன்வர் ஆசிரை இங்கே அழைக்கின்றோம். வெற்றி கிண்ணத்தை வழங்கி வைப்பதற்காக வேண்டி இதனை பெற்றுக்கொள்வதற்காக வேண்டி 2003ஆம் ஆண்டு காப்போது சாதாரண தரம் எழுதிய கமில்டன் அணியின் தலைவர் உட்பட ஏனைய அணி வீரர்களையும் இங்கே அழைக்கின்றோம். கமில்டன் அணி வெற்றி வாகை சூடியது MCSL சீசன் 1 எங்கே உங்கள் கரகோஷங்கள்? கமில்டன் அணி வீரர்களையும் இந்த இடத்துக்கு அழைக்கின்றோம். ட்ரோன் பறக்கின்றது, கிண்ணம் உயர்கின்றது. எங்கே உங்கள் கரகோஷம் கமில்டன் அணிக்காக? ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரன். இவ்விழா வெறும் போட்டியின் முடிவு மட்டுமல்ல, நம் பழைய மாணவர் சங்கத்தின் புதியதோர் ஆரம்பம். இணைந்தே இருப்போம், நம் பாடசாலைக்காய் என்றும் உழைப்போம். MCSL 2 வருடத்துக்கு ஒரு முறை நடக்கும் இந்த சீசனின் அடுத்த முறை சந்திக்கும் வரை OBA சார்பாக இவ்விடத்தில் விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம். இதற்காக பூர்ணமாக ஒத்துழைப்பு வழங்கிய பழைய மாணவர்கள், ஊர் நலன் விரும்பிகள், SDC, OBA, இக்ரா, ஃப்ரீடம், மெஸ்டா அமைப்பு, ஜனாசா நலன்புரி சங்கம், சகல சங்கத்தினருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். ஊரின் சகல நலன் விரும்பிகளுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இத்துடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது OBA. ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரன். ஆம், 91ஆம் ஆண்டு ஊழல் பெச் சார்பாக சகோதரர் லாஹிர்னான் அவர்கள் அழைக்கின்ற இதனை பைசர் மாமார்கள் வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார். ஆம், முடித்துக் கொள்கின்றோம். சுப்ஹானக அல்லாஹும்ம வ பிஹம்திக அஷ்ஹது அல்லா இலாஹா இல்லா அன்த அஸ்தக்ஃபிருக வ அத்தூபு
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நான் அல்மிஸ்பா பாடசாலையின் பழைய மாணவர் சங்க செயலாளராக தற்போது கடமையாற்றிக் கொண்டிருக்கிறேன். உங்களுக்கு தெரியும், சுமார் 3 நாட்களாக நடைபெறுகின்ற இந்த போட்டியில் இன்று இறுதி நாளாக இந்த போட்டி நடைபெறுகின்றது. வெள்ளிக்கிழமை ஓபிஏ வாக்குடன் ஆரம்பித்த இந்த சுற்றுப் போட்டி தற்பொழுதாக அரையிறுதி சூப்பர் 16 கட்டத்துக்கு வந்திருக்கின்றது. இப்பொழுதாக இந்த ஃபைனலாக இந்த மேட்ச் முடிவு அடைந்த நிலையில் சூப்பர் 16 ஃபெஸ்ட் மேட்ச் ஸ்டார்ட்டாக இருக்கின்றது. இதை பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஓபிஏ மாணவர்களாகிய பழைய மாணவர்களாகிய நீங்கள் உங்களுடைய முடிந்தவரை ஒத்துழைப்பை தாருங்கள் பாடசாலைக்காக. ஏனென்றால் இது முற்றுமுழுதாக பாடசாலை முன்னேற்றத்தையும் பாடசாலை அபிவிருத்தியையும் பாடசாலைக்கு ஏதாவது ஒரு நோக்கத்தையும் நாங்கள் செய்வதற்காக இந்த முயற்சியை எடுத்துக்கொள்கின்றோம். சுமார் 3 கிழமை, ஒரு மாதமும் அல்ல, 3 கிழமையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இந்த சுற்றுப்போட்டி இதுவரையில் மாஷா அல்லாஹ் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் எந்த தடங்களும் இல்லாமல் ஒரு அல்லாஹ்வின் ஏற்பாட்டால் மிக மிக நன்றாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. எனவே ஓபிஏ மெம்பர்ஸ் அல்ல, ஓபிஏ பழைய மாணவர்கள், நீங்கள் சில நேரம் வெளிநாட்டில் இருப்பீர்கள், உள்நாட்டில் வயோதிபர் நிலையில் இருப்பீர்கள். வெளிநாட்டில் இருக்கின்ற மாணவர்களுக்கு நாங்கள் இப்பொழுதாக ஒரு அன்பார்ந்த வரவேற்பை கொடுக்கின்றோம். உங்களுடைய உடலால் உங்களுடைய பணத்தால் தேவையான அன்பளிப்புகளை பாடசாலையின் இனிவரும் காலங்களில் நிறைய தெரியும். கல்வி வளர்ச்சியில் மிக மிக ஒரு முக்கியமான ஒரு மைல்கல்லை எட்டியிருக்கின்றது மாதம்பை அல்மிஸ்பா பாடசாலை. தற்பொழுதாக உங்களுக்கு தெரியும், இங்கே சுமார் 32 பெஞ்சுகள், எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கின்ற ஒரு பெஞ்ச் கூட கிட்டத்தட்ட 84வது ஓயில் பெஞ்ச். இவர்களிருந்து அவர்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கின்றது விளையாடுவதற்காக அல்ல. இவர்களுக்கு தேவை மாதம்பை பாடசாலைக்காக வேண்டி ஏதாவது நாங்கள் எங்களுடைய பங்களிப்பை ஆற்ற வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தில் தான் இவர்கள் தற்பொழுதாக இந்த மைதானத்தில் இவர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இவ்வாறான பல டீம்கள் சின்ன ஒரு 2022 பேட்ச் வரை நாங்கள் இதை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். அந்த பேட்ச்களும் இங்கே அணிவகுப்பாக இருக்கின்றது. இது பெரிய ஒரு மாதம்பை பாடசாலையின் மைல்கல். ஓபிஏ பழைய மாணவர் சங்க அமைப்பினால் செய்யப்படுகின்ற மிக மிக பாரியதொரு முயற்சி. இதுக்கு அல்லாஹ் எங்களுக்கு பலத்தை தர வேண்டும். இதற்கு பிறகு நிறைய வேலைகளை நாங்கள் செய்வதற்காக முடிவெடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். உங்களுக்கு தெரியும், பாடசாலைக்கு தேவையான அனைத்து விதமான வளங்கள் இருக்கின்ற தற்பொழுது இன்னும் சில, அதாவது ஃபிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட் செல் ஒரு சைடு ஒன்று இருக்கிறது. அதே நேரம் பாடசாலை கல்வி வளர்ச்சியிலும் நாங்கள் ஒரு முயற்சியை முன்னெடுக்க வேண்டி இருக்கின்றது. அந்த வகையில் தான் இந்த சுற்று போட்டி இது ஒரு ஃபண்ட், ஓபிஏ ஃபண்ட் இதுக்காக செய்யப்படுகின்ற ஒரு போட்டியாக நாங்கள் கருதுகின்றோம். இதன் பிறகு வருகின்ற ஒவ்வொரு பேட்ச்கள் சில நேரம் இது போன்ற விளையாட்டுகளாக இருக்கலாம். இதுபோன்ற வேறு ஒரு விளையாட்டுகளோ வேறு முயற்சியோ நாங்கள் செய்வதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறோம். உங்களுடைய கடமை என்னவென்றால் எங்களுக்கு பூர்ண ஆதரவை தாருங்கள். இந்த பாடசாலைக்கு பூர்ண ஆதரவை தாருங்கள். இது உங்கள் பாடசாலை, எங்கள் பாடசாலை. அல்மிஸ்பா பாடசாலை என்பது எங்கள் பாடசாலை. எனவே இதை காப்பாற்ற வேண்டியது, இதை வளர்க்க வேண்டியது, இதை முன்னேற்ற வேண்டியது எங்கள் கடமை. எனவே நான் பழைய மாணவர் சங்க செயலாளராக இருக்கின்ற இந்த காலகட்டத்தில் இந்த ஒரு போட்டியை ஏற்பாடு செய்து இந்த ஒரு வெற்றியான ஒரு நிலைமையில் நாங்கள் அடைத்துக்கணும். இது இனிவரும் காலங்களில் நீங்கள் பாடசாலை முன்னே நடந்த வீடியோவில் பார்த்திருப்பீர்கள். பாடசாலையில் குறைகள் இருக்கின்றன. அதே போன்று பாடசாலையில் இருந்த முயற்சி கிட்டத்தட்ட 10 வருஷங்களுக்கு முன்னால் இருந்ததை விட இப்போ இருக்கின்ற பாடசாலை முன்னேற்றமானது மிக மிக உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கின்றது, உங்களுக்கு தெரியும். எனவே பழைய மாணவர்களாகிய நீங்கள் எங்களுக்கு பூரண ஒத்துழைப்பை தாருங்கள் இந்த விடயத்தில். ஏனென்றால் இது உங்கள் பாடசாலை, இதற்காக செய்ய வேண்டிய நிறைய வேலைகள் இன்னும் இருக்கின்றது. எனவே இதற்காக எல்லாரும் ஒத்துழையுங்கள் எங்களுடன். இனிவரும் காலங்களில் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பை நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம். இந்த ஒரு முயற்சியை இன்ஷா அல்லாஹ் கைவிடாமல் இருப்பதற்கு உங்களுடைய துணையை எங்களுக்கு தாருங்கள். இன்ஷா அல்லாஹ் நான் இதோடு முடிச்சுக் கொள்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.